Ni muciĩ kwa Helen Mweni mwena wa Yata kaunti-inĩ ya Machakos ũrĩa ũtakoretwo akĩhota kwĩkĩra ũndũ kwa ihinda rĩa mĩaka 19 thutha wa kũgĩa na mũtino wa barabara ũrĩa wamũtigire atinĩtio moko make merĩ. Mweni augĩte ihinda-inĩ rĩa mĩaka ĩyo 19 akoretwo agĩthiĩ igoti-inĩ mahinda kwa mahinda, na kũrĩ mwaka wa 2013 igoti nĩ rĩathanirie aheo ciringi mirioni 3, na mwaka wa 2018 kambuni ĩmwe ĩgĩathwo ĩmũrĩhe ciringi mirioni 17 iria atonire ona ndururu. Ayarahe tukaongea na CEO akaniambia ataongea na watu wa Inipesco. Akawaita, wakakuja wakaambiwa wanilipe. Sasa kutoka hapo akaanza kunituma kwa Inipesco. Inipesco mimi nilienda mara mingi kwa Inipesco. Nilienda kwa Inipesco sana, nikaona hao watu watanipea kitu hata nilipa, nikarudi tena kwa IRA. CEO akaniambia ningoje watanilipa. Sasa vile nikaenda mara mingi, mimi nikasikia nimechoka nikakaa chini. Sasa nikaambia wakili, wewe endelea na watu wako kwa juu wamenishokeza, mimi nashinda huko. Sasa nikipigia CEO wa huko Inipesco hata chukuangi simu yangu. Gacũcũ ka Mweni na karĩa gaikaraga nake nĩgatarĩirie mamwe ma mathĩna marĩa matũnganaga namo rĩrĩa aratungata cũcũ wao. Time nilikuwa shule, sometimes ningekosa kwenda shule, maybe nimpeleke hosi kama ni mgonjwa. You can't leave her alone, you can't leave the house unaccompanied, you can't just leave her alone in the house because hakuna kitu anaweza jifanyia. So me as a teenager kutoka tu niende mahali inakuanga vigumu sana. Actually I spend most of my time kwa nyumba na yeye. Kama ni kutoka tu na yeye tukienda mahali, but kutoka tu peke yako haiwezi. It's just tough kukaa tu kwa nyumba all the time. Rĩu famĩlĩ ĩno nĩ ũrĩte thirikari kũmateithĩrĩria amu wabici thutha wa ĩngĩ gũtirĩ matahungurĩte makĩenda nyina wao aheo kĩhoto gĩake. Nimezunguka ofisi ya insurance, nimeenda kwa IRA, Insurance Regulatory Authority, na wakasema watawaita, wameita watu wa Invesco, wamekaa chini, hakuna chochote wamefanya. Kutokea pale mama hakuna kitu wamefanya na wajaita mama. Kesi ya mama tumekaa chini na director mwenyewe wa IRA Bwana To, tumekaa chini na yeye na hakuna kitu wamefanya. To the Invesco is that mweke two efforts, at least you give her what belongs to her because that is her justice. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Foro.